Stephen Network eduze kwami uphakela umthakathi umfoka ndabandaba ndabandaba namhlanje uhlangane nezinsizwa lezi ezihlala emgwaqweni la bekuthiwa ama homelesses uzothula umthandazo bobaleka kangakanani lo mthandazo ukuthi uthu mfowethu ngiyabonga kakhulu ngiyabingelela nakuwe nakubabukeli bakho umthandazo mfowethu into emqoka kakhulu imizi namakhaya nje obikhona nezizwe zakhiwe ngemthandazo imthandazo abantu besamthanda ngempela uNkulunkulu besamlandela ngempela imthandazo ibiholwa ngamakhosi futhi namanje sisacela ukuthi amakhosi sicela abuyele kulezi zinto ezakhanda iwona amakhosi awabuyele kubantu bawo amakhosi awayinaka izinto ezihlupha abantu bawo awasukuma amakhosi anake imphakathi ayiphethe kungabi nje ukuthi inkosi ihlalela ukuthi yona izolahla abantu ngamacala idla abantu inkosi uyithola isingena ezintweni zepolitiki inkosi siphansi phezulu sekuyiye ekhuluma kabi ngabantu sicela amakhosi abe ingxenye lento leza ingane ziphume emadodeni akhela amakhosi lezi ingane ngamaphara iphume emadodeni akhonza uNkulunkulu leza ingane iphume emndenini ethi leyo mndeni siyamesaba uNkulunkulu awukwazi ukukhuluma okunye bese wenza okunye bese letha umthandazo la sizomangalela ububi sizocela uNkulunkulu ukuthi akasondele ezimpilweni zalezi ingane nathi sizonikela ngemoya yethu sizothi lemthwalo ezithwele sicela ukuyithwalisa ngoba kungangumkhuleko kungalungiseka ngomthetho kungalungiseka sifuna kubuya umthetho ezweni lethu ndabandaba uke wabonakala ikhathi eziningi udonsa insizwa inqwabi inkumbi ngeenkumbi ezinsizwa okujabulisa ukuthi abantu sebeyaqala bayibona lento okhuluma ngayo ekubaleka kakhulu ngifisa ukwedlulisa okukhulu ukuthokoza kwami insizweni iSouth Africa yonke zonke insizwa zazo zonke inhlanga futhi ngiyacela ukuthi iqhubeke insizwa zibe kanje simangalela uhulumeni simmangalele ngokuthula simmangalela uhulumeni simmangalele singashisi lutho singantshontshi singatapi singabulali umuntu singabulala abantu bokuhamba singashaya abantu bokuhamba singathathi futhi izinto zabo senze nje kube nokuthula kanjena sibakhombise ukuthi thina singabantu abaphathekayo ibona abangafuni ukusiphatha siyabonga kakhulu insizweni siyabonga futhi nani enishuthayo enihlale nikhombisa izwe nikhombisa nomhlaba ukuthi lama ngakhulunywayo ukuthi sinodlame alukho udlame ngempela senza into enokuthula nekhombisa uhulumeni ukuthi uhulumeni uyasibona sibaningi kangakanani uyasibona ukuthi sibaningi kangakanani uyabona ukuthi ikhona inkinga angabe siphuma sibaningi kangaka sisho into yedwa ilokho nje sizama ukulekelela ngakho abaholi bethu sike sezwa upresident ekhuluma wakhuluma amagama ukuthi this is a ethnic mobilization nizizwa kanjani ngaleyo nkulumo hayi abantu abanayo inzondo yibo laba abakhuluma lokho uyabona nje laba abakhuluma ngokuthi lento inobuhlanga yibona abantu abanobuhlanga labo ngoba uma uyibuza ukuthi yena njobe engenabo ubuhlanga yini ayenzayo akenzi lutho ukulungileke mhlambe ake sithi ubuhlanga ke lokho yena akakanabo ubuhlanga wenzani ke ngakulokho kungabi nabo ubuhlanga kwakhe uyabona so ke into esiyibonayo nje leyo ukuthi inzondo yonomona wokuthi bona abakwazi ukuhlanganisa abantu abangangathi abakwazi futhi ukuhlanganisa abantu abanokuthula njengathi abakwazi ukuhola abantu ingakho bephethwe umona yebo sibonga ngesikhathi sakho ngiyathokoza kakhulu nabenkosi inkosi ibusise